Kdaj bomo videli kamele v snegu? Nikoli. Kamele v snegu? Zato, ker jih se snega bojijo ali nekaj takega. To je tako res tako zapleteno vprašanje. Klimatske spremembe, da je bile take, težko, ki se tali, tam torej se ogreva, samo po ogrevanju prije ohlajevanje, to je tak cikl, ne vem. Kdaj bomo videli kamele v snegu? Dok so Arabijo, kamele ostajajo v Arabijo, ko bodo jih prinesli sem, bo v snegu. A na svetu gotovo je. Švedska, tam na jugu Švedske, tam je en otok Ulam, na otoku. Nekaj mali procent bi bilo možno, ne pa dosti. Kameli, oni su rojeni u Arabiji. Pa cigarete, kamel, su došli iz Arabije. Kameli, oni, kam ih peraš, tamo te peraju. Kameli u snegu. A šta U Saharu sad su već počeli da postavljaju to, znate? Da je kaša na 4 nogah ali na 2 nogah. Deva, da, deve su već sad su sneg u Saharu počeli da postavljaju i uskoro ako vidimo sneg u Saharu, znači devi su tu, okolo. Se niso samo afriške, ne? Ne, se govori kamel. Le samo meni, da tam bazi, ne? Ja, vidiš, ne vemo nič. Have an idea, didn't have where we come from. There's no camels in Belfast. Northern Ireland. So isn't it? There's no camel in Northern Ireland. What's this here on Playboy? Is it? Is that on Playboy? Lahko vidiš zdaj, ne zdaj ne, tudi zdaj, ja. Na katerem delu sveta je zdaj sneg. Tam je zihar kakšen živalski vrt. Pa kamele stojijo v snegu. Verjetno je tak, ne.